ji bo şermezarkirina kuştina jinê û aktivkirina rola wê di civakê de û dibin duruşmeya tu nebtenê ye, rêxistina roz ya piştgirtî û hêzkirina jinê çalakîk li dar xist. Tê de pêşengeheke şêwekarî û şanoyek hate pêşkêşkirin. براستی ام دبینن جن دوری جواکی کتیا به همو ام بجن اوای خواب ملی آبوری دا ملی سیاسی دا ملی ریوبریه دا ملی پرورده دا هر و هم دبینن تنبونا جنید جواکا جهانی دا جچه دبی وکم بین سر زمان مینا که آل گو بریا چند ماه کی ایرانی آگو جنا امینی هاتو کشتن سروی اساسی هانی ام تخازم اف چالاکی هانی اکیپا روز الباجار قامشلو را دخسیا جبوگو ام چه ام بدنا خیانی جواکی انو جن تنی نبتنیا Bi dehan jin û nûnerên rêxistina civaka sivîl serdana vê çalakiyê kirin. Weke peyamekê ji wan di piştgirtiya aktivkirina rola jinê di civakê de. Vê çalakiya henekê de em dînê xuyakirin înû bi navê netu tenê li cîhanê ew li civakê em ê şanoyekê dînê xuyakirin ser zilm û zora ya got li jinê dibe li civakê û tabloyên xêzkirî jî em ê dînê xuyakirin ew jî ser zilm û zorya ya got li jinê dibe li civakê û filmnekin jî hene em dînê xuyakirin ermanca me jê înû rêbergirtina ya jinê rêbergirtina tunebûna jinê li civakê ya Neqebûlkirina zilm û zordariyê li ser jinê bêguman faktorekî sereke ye di pêşkeftina civakê de. Dara berekat, Kurdistan News, Qamşlo.